Khaile tun ticket textbook chu khubiutin beyond our textbook I ho textbook pulama alo akal lamai piumam na ei mo pau hi piti se boi thei diu ham ti chu tham khat viau hitin ei moi ngai na win midang te pau zo ngai sanguvin ei mo pau hi piti sedam aum lo jong I hol povin ai lo le aum sa jong I jang nom povin hiti khat chu hi win hi ja chu tu nya hon I focus diu hi khang tha ho ai lo le school chapang ho na ho pa na in borno mo hi ima ei ma pau akimang lo ho au ma kimang lo ho I ho do diu hi cho hi isip hoi diu za ni ngai to diu he tun aku de set apoi mo de set akha za ai wanga la I hon ei pawa inei lu ai lo le isip lu diu te hi cho chu viau te English yes ke ti hi only one word na but it's a full sentence ei pawa pi ti vai sentence so thu gol ki ti lo ti kya cho thu gol khat ling set ale ei pawa pi ham ti ke pawen tiu te na ei pawa cho yenye na yenye or we also say e na e ti dam I e ti dam na tiu te chi choi nei ta ve yes chi chu na sa ta ni jangovin nei jong nei win jangovin aphanai ani na no he pa pam ti ke pa pi ham no is also only one word but it's a full sentence it stands alone as a full sentence ei pa pi ham no he kien ka boi pi pen chi cha no hi in ei wai za lu cho ipiam pathong nang gel dana ai lo nang het dana ipiam hi ham ham ju spelling thei lo cha spelling ngai cha na za kha lam dania no heat kite cha heat chu colloquial ai lo le oral la chu hi nati thei chu ko lo pa chu written pha la chu ngai chu chu ei pawa chu heat kite chu hid heat no heat yes he nge na chu chi na mel chi deu chu chi uma ke jang ta lo chu ki jang lo ye chu I focus lo I pau chu sip lo je wa chu chi ki ho do lo he then athumna am ei pawa chu lia le jingka alam tina before 12 noon na ei pawa pi men wai ei pawa si ei pawa jong hi athu la su teng le ei pau hi ai wanga chu am pm ke mang ji chu chu illiterature ro alhin lal nai chu khyo do ei ma pawa pm ti iza ngai chi am hi jinglam in short JL siam jong imango win na siam jong chei pau hi in ko tel le sei lang hon a ha za win na amo pau chu ho pau hin thakhat hi wi aba siam jong chu choma tiu hlom na jong chu hi the hin ala jong chu I popular sa po win aju tai le eon tha do speaking mo che body wala chen jinglam GL iman the wo he then chibang banga chu alina chu PM tiute chi after 12 ta cho na chi le pi hai ei pawa sei diu chu dailam DLT diu hai ni ha lang thangkai lang itel atama tam cho pha cha bi ki khana sanga chu jinglam itel up to 12 dailam itel after 12 na chu gom pin hai cho ti chu ke chu oila university am khana kon thai pi lo pu chu ken ka se che di tin hai lo awanga chu hetabong hoi za theu na I hor diu iza diu tina ikilo he
chu hin hi chapana hi consciousness ei ma pau ei ma literature ke sim hoi ding mi pau za loading ei ma pau sim hoi ding tina I bolo he tu na nga na good morning viaute good morning he ei pawin ei povin hi je chon ama literal translation ilawen jingka phai tiwin chu ama literal translation he literal translation aji mejo che thelo he for example he deu chu mate hi ama literal translation bote ngale front beater ma means front jalna te means ate beater cho aba mate ki chu a meaning chu hi lo cho chu he ja chu good morning he jingka pha dong cho ai theina in a popular ta in ai wangan la ai pawa ding appropriate pen chu chibai ho hi ja thei pen he chibai jingka chibai sun chibai ni la chibai te chibai jo ja thei ho he ai chu chibai hi e ho mi lui mi ching ma son jong bible a jong chibai chu ki mang he muntam pia chibai ki mangin vantir gabrielin mary ga na jong chana ga vil na jong chen chibai sa chung nu tia na greeting limna greeting a ki mang hin ja chu jingka phai tiu sa nga hi good morning good evening hoi jingka chibai ni la chibai sun chibai jo hi appropriate jo he tun english a good morning za da no hi khat ki sei le e hon a good pa jaw lo wa morning tiwal hen chi ji thelo he chi even english people ho amo a pauni te jeng in jong aja a sei ji he aba grammar nom lo he good morning mi kha chu hello good morning ta khat pan morning ati chu achom lo he a meaning lo jingka bem jingka chu wisum te lo cho na it does not carry any meaning chu grammar dung ja chu di lo ti na he ale chi igimu to wa limna or greeting ahi ta le chun igi han ting le piti sei dam english also no mean goodbye may god bless you I lo le safe journey ki ei pawa chu agom he ei pawa chu pyam dam selin iti ani na singular he mi khat bo ki wish na na mi khat bo wish ki bo na hi in plural hi tenga le dam selta wo ana dam sel uwo kiti he yo lang ho hi Chandi district lang yo lang kai Tenopar district lang ho hi sunchang no ya loi pai to ki mu ta ki khana jong le anamang phato bhai chang ho imun ngai ta high school kan kai la yen ka loi pan khatwe bunia kona tawna man le am dan hi apya a concentration pa hi bunia ding tawna lang talwen imut kon tawna ki sei kha dan ta cho jabana che ama jong mi joli kha jong hin lumna ga cha cham ka lumang do kena ta na tha me ipi bone mo ga tile as bunia kona ki taw chu imut kon tawna ki man kha le cham ka ga lu he tin na ito to chu me je chun toy sei ho hi che greeting no hi iman hoi lo jiu chun agi che khan nei lo jiwa chu piti tam tile youtuber hon lang media lam hoi jong la hin pm aboy he jengin bangin mi pha jo se cover dingen suna bi hodanga sun pha jana bi hodanga jan pha jingka bi hodanga jingka pha te saw ngit ngur he te sa nga chu nabo non chibai alo nabo non lemna chibai khan pewe tilana chu ko ma gom pau hoi ta ine yuwa ba nga ija lo tina he chu hi in je chun pastor pau go lun khada channel jong ko velao chen nabo non chibai che ho hi ding ija chu toy pau ho hi sip hoi wai le pulien chung lasamin thangin aseina kanam jem ta asa na jong ko literature jong hi nam jem thu pi khat he ija chu thildang pon aja ki semuwa lama ja semuwa wa nga chu literature pa written out pa hi igi sip hoi lo wa la chun chong chu nam inam jamu hinlal na khat he thingzo lo ajem thingzo lo ti na he tun another khat chu adang khat chu phem tile salam
salam hi bible a jong jang win na cho jong hi bible a ke jang la bo ke jang jong le which needs improvement or sympathy ding ai ho chu cho chu ipu ro diu he ja chu salam hi english jong hi pu in hindi jong hi pu in ei pa jong hi lo he pipa hom tile ji muslim arab speaking na amho paw hi in amo hin salam alaikum yong tiulam na ita amo na mano hin chong hi kemang thei lo he imangu be ai wanga la ai paw hi pui ti chui sei no mo he na chia sanga chu ai pawa chu chibai jingka chibai sun chibai ni la chibai chu ai pawa chu hai pian he ha tai mano ai wanga ai paw hi lo ai pawa i popular sa labo ni tabang ve hote pungi diwe mi jo sem pungi diwe especially TK speaking hona thado cookie speaking hon si mangu ve mi dang pi manai so pete on pi manai I so pi ti ngai le I hoto izung izang kun do no ke bang ti ju kam lusai paite simte mar mizo etidam mizo cha lina ki tan na gangte bai phe ki toy amo to ucha hiu cho ale amo ni pi manuwam tiang I ve po bin amo na manu chu I honi nei lo ba amo man no chu I ho hin I honi manuwa amo na anei lo bong chu I ho ang chu aja the tha khat hi e jin kun do no ke bang I culture I custom ki bang ane ja chu yo tha do speaking lo hon pung hi imangobin pung hi koi pau ham he na bam ei pau ni sawam koi te pau ham mai le pau zala na ei pau he lo ei mi te hi akado jo sin ali na niau tu chunga tol hanin mai le te ki ti le pi ham iti o tha jeng na esen e bom ti loi gan mi te ti loi awanga la apawu a literature ro chu ei pau da na ki kia ko ti chu ken galmi imi jong ka za nom pon na amo se mi long hola mo la ken mi dang te ta ka man ji hen adang ei malang se chu e so pi te ta ka sei ji he ja chu pung ki ti he pa hi pon ei pa pi de ham ti le da i so pi hobin pi sewam dak ti loi gang ten dak ti chuna then dal ti loi chu ko hai paite la hon dal chu na chi chu he dak dal ke ti chu thado speaking a chu da ti nai ichi hitin na sata in izo win ikhial zo lo di wai tai ai wanga la yo long sunga pa nai hi to pa nai awareness in ei wala chun it will take a time but yo literature hungum the pida da chu ilan ho mitile masangla ya chu wall clock wristwatch ima anum masanga ti chu thinglanga I ho thingla mitela na masanga chu ipinama nowam tile kheto na chumin da cha da pi he na cho ma khomi khoding tenga lemen da kosunga pion changloi na ti win na pion khun da ho ate ji da ate a ka kho ka viang khona ding he ta khat ve te le information ni ve te le ki na thum ve te le assembly alo meeting ki tong ko min a kho kha nei he that means chi chun time indicate a bol he ija chu piam da ja jo da chui man de pungi ti lo de da ai ti de chu ei pawa he 6:30 pungum makhai punghat makhai pungni makhai te 6:30 chu ti sei de ta ei pawa chu gup le lang da gup le lang just gup le lang na questionnaire chon adong pa chon da ja ta mo te gup le lang or da gup le lang ai te da gup le minute som ni di wai sei de makhai jong makhai pitin hai hap ti na makhai de hap ai ja choi pau hi poin ei pawa ki sem hoi dio ei pau jo popular sa dio e chi hi pungi ti hi bible a he nidan ti jong ki le in na nidan jong chu hoi a hi hoi ma hi ai wa ngan la yo culture ba pa hi lo he
invent ki bola hi in a hoi nai wang la iman lo ji ba chu ka ti na a chong a popular lo ja chu aju tai le che da jong hi man the hi ti na ka se ni dan za tam ti mo hi lo he bible ma bible chi ho dinga tribal ho dinga chu the first and foremost the complete source of literature hi jing he yon bible am pa chlai mang po win chong hi man thiu chule yo culture base a chu da chu most appropriate pen he chu man thiu he cho hi het diu mi pau ngai sang lo diu ho hin ho thado speaking ho hi dia in ko te ho adang dang ho hi zo simte pai te ma te ho hi amoy a literature ki tup chat spelling jong ki tup chat boi lo hi pau hi complete in nei ni hon complete in nei po win written in nei po win mi pau po ti ni mangowin ho hi min tu ni khusung wiang sung wa ko lo khone pau jilai le ko lo nei pau jilai le pau si se khil no men pau ju mo hil jiwin inui selven ai le ipi bol na hom tele I ho chen mi pau la chi ho chu ki gang zet mi chu min ei pau ajil na ding chan sum lo dan hom don mi inui se ting lo chu mi za cha ta chala tho num lo di ta chala ai le chu nang majority ni na mun khana chu nang pau sa nga ei ho majority ho jo chen mi dang te pau jo chu ki jil ji chu ichi in dan khano hi in chi hoya hoi moi tu nin ko teo lu sai teo ho Mizoram lai cha la mi ke wang chu ka chi ka pon na koi pam kon bai as pong den tui dan den aloi pan bai na ni kha ma tele hi ka ni kha lo ka pan ko lo ni na mu ka sei a ke chi to bang chun ki sei le Mizoram la nga khoi pi bol bam ti le Mizo pau lu sai pau tho lo phat ko lo dukan na chu ima cha ki chalo het ja kho bona ko ni ei pawin lu sai pa ken han atiu che kol pa he ten ken han atiu chi chu chu ei ma ei tam na chu ei pau chu popular nga i hoi I ja ri dong leo han I ho sa nga mi hlom mo jo ong cheng ho pau jo chu I tho no mo win na I chi I kan to lo na ta oi ei ho chula mi noi si hat pin te khet ki kit thado speaking ho hi nan hin te ka hen mi noi si mi ki chalo ti mi za lo ta te chue hi ja chu mi te ho chu a pau chu to nom nai tho le e ho I lut do ta chu e ho jo mo pau ki thiem mo ni ho pau la the ta la I ti te chue hi he I chi ri ga na hin so pi te ho dang ho tribe neu dang alo dang ho hi amoy a bol hoy win thado speaking ho hin I bol hoy po win he ton chitu bangolen khat veket hiutin hapta ki tina popular dance chu paudang ki nei adang ki tho lo jeng he thado speaking ai na textbook la wa jong mi lo chu he bible a jong ki sun he hapta ai wang hapta chei pau hi lo he me le pau he amai le pau hi a muslim pau hi a hindu pau hi a chu demu te ka tin hai lo cho ei pau hi lo chu na tho po tin mang po tin ei pau chu ho do te tun hi chi hapta chu ei pau ai pi ham te po ele isip thu diu chula isip thu diu I develop diu chu ale iso piu na win pi nei bam I pi za bam ti chui vet diu he tun veleu han iso piu dang se khun kala tiu he na kala tiu he thado speaking on nei jong nei lo ka jong te lo hapta tiu chi mi dang te pau hin chi ipi bol wai le ipi lo wai le chi ei ba pa hapta ki toi ma pa wa fluent ta za thei di hom ti hi chi thu pi to ai non na za thei lo lai mai thiu hi ai wa nga awareness ne niu ngai aware ni ngai o chi kai pa win che hi in thola ke tho pon ti be chen he nai le it is useful important hai that means you'll be ready for change no to phata ready ni dio hial ha na sa ta lo dio ti na he je chon heche kal ki ti hi in ko te ho zo 7 among win I hon mong po win
chu tai le hon jong in ko te ho chu ipin khom piu so piu enjoy sei ma bangwa in ko nau ki pan nau ki bang I pau jong ki bang na hi in chu tai le hon jong kal I men zo diu he hap tai man ta lo diu hap ta sanga ei ma pau ikisip hoi diu ei pau chu in ikisip hoi lo wa le koining sip hoi pia koini thopi di in ki sip ding in ki tho ngai he ija chu pau ki ti chu for example science chu ei pau ai pham chi gilna maths epikitiam mathematics chi chu ki mang hi jong le nei ngai chu nam dan chu popular tan ki mang thiam le nge tin conventional world a chun ti da mai lo le hiti social life a chun mathematics ti jong le han ei ma pa wa literature chu ding tingal chun maths so min ne la chun maths ei pa wa pa chu thei chu na hitin talking popular jo hui jong ti pa chu literature chu bookim set ta banga bookim set da ine yu ngai he enjoy se chu ver se le han english te jong vocabulary a how now he mi dang pa do se mon absorb bolo ami dang te hola ke pa am dan chi ho ku ki te pau ala tai de taute thado speaking alo thado ku ki pau khat ala ta ve I ho jong ki pa diu so o ki ho pau chang kha da english dictionary a jaw tai ti de ala mo chu hau che che chu hi ja chu vele chun english a ho synonym a ho word kana type da le synonym a khon thesaurus la khon tam pi ki pi be ta ki ba pi ho chu ko bona mo pau hi zo ji lo he german ai che hindi ai che ti latin ai che ti ho tam pi ki ba pi ho mo pau ho wo he yon pau I hau lo na ka win I sem po win I hol po win na che chu to no apa na hi awareness ne wa pau se phoi ni ding hi thanup na ne yo ngai ti chu se no mun tin tu na ding in extra class ti dam beyond textbook ikil no mo ikil now chu chan ngau tin phat chom pi wen lang no na gyal jing ovin ti chu kil ai ki vai la na hin tin nom na sa nam okay tu na din chan chai tau te